नेवा युट्युब हेछ नेवा त सभ्य उन्नत हो सृजनशील जाति ख थौकने हलिनिंक नेना चोपी नेवातेगु थगु भाषा कला साहित्य संगीत सभ्यता व संस्कृति या त नाला थगु मसिका मकातेगु तडंगु हाठ्या वयाचुंगुदु नेवा भावना दयान मा कठया सामग्री वातावरण मन त ढासा उगु भावना न तनामनी नेवा मसिका न हुया बनी थोहे खया त वाचेका नेवा युट्युब सञ्चालन हेगु ज्याजु गुदु सामाजिक सञ्जाल हलिनिंक या मनुतेगु तथ्वी स्वफुतया थवे थगु अभिव्यक्ति तेगु थिथि कठया अन्तर्क्रिया यागु अवसर बिउगुदु थुकिन भिडियो दहिगु दक्ले प्रभावकारी माध्यम ख भिडियो या माध्यम सव सकिपा निता हे नेभे भई सफु पत्रिका किपाया माध्यम नेभे मफुगु हलजोल नेभे भई अझ माल धासा सफु पत्रिका व किपाया तन थुकी दुठ्याका नेभे भई फिल्म म्युजिक भिडियो प्रवचन अन्तर्वार्ता टिभी शो डकुमेन्ट्री अडियो बुक आदि सक्ता हे युट्युब या भिडियो मार्फत नेभेगु ज्या जुई धुङ्कोगु इले नेवातन थुकी लिउने लाना चुने मजु थुकिया त फया फच्छी छेलमा थैगु हे जिमगु मनुसुवा ख मूलभूत रूप आयत जिम्स व्यक्ति व्यक्तित्व नेपाल भाषा ज्याजो या थिथि ज्याजो या महत्वपूर्ण ख नेवातेगु तजिलजी थ्याबे इत्यादि या मसिका नेवा शर्ट मुभी तेगु ज्याजुई लिपा नेवा म्युजिक भिडियो राजनीतिक विश्लेषण इत्यादि सामग्री दुठ्याका थुकिया त अच्छ तब्यायाना यंकेगु जुई जिम्स भलसकया सकल नेवा ख पाखे गुहाले जुई अन्ते नियमित रूप स्वेत सब्सक्राइब याना दित लाइक याना दित शेयर याना दित सकसित इनाब्दु नुनुगु भिडियो छिथा तक थिंकीगु नीति नेवा युट्युब च्यानल सब्सक्राइब याना दिस सब्सक्राइब या ह्यांगु बटन क्लिक याना दिस अले वया हे न पचंगु गन क्लिक या लोमंका दिमतेना नेवा युट्युब च्यानल छि सकसिगुन मंका युट्युब सुभा